Banade le miao TV oji yi kenye gbane mi hocho presidential communications cho the view yo kenye am aden yo ke kule helicopter yi ke wo hin toko hin aro bijo le woni mame de don kuji Ambur Tala Mohammed aku former minister of defense aku Muniru beto yi ke helicopter mai ke wo yi ke bijo le koko glome le galanse ntome pe nyagbomile de vio yo ke nye ameyingbe ya o pe vio wo pe nyagbomile wo de wona de to be amashame na jololonga fa ocho dare jiru ke viare me ga ke vi ma ele Stanbic Bank ke number yo me yo nye bank account details ta amashame ke jijimbe ya o lolong fanuna na de ne de vio yo kenye America me ngbo don kwa mojina la defense minister ho konkore bo mani buama amemo yo jimele o mani buama Tala Mohammed Anala Muniru amemo yo ke ku vivima amoke ku chi jome kala ike mo te po de desio do lo me ko de panya kotokume afi o cho igbeta du ko me o va do po be me ka nya me ka fi gbogbo da da ka me de ko va mi di le Ghana ku ve vi ku jojima pe vio twen vi mo pe nya gbo me mele o de wona le to wo joga na o tane be a joga ma account number aro number ke jina ta joga to enye 904001362837 owe mi kakene dwakata tane nya cho number na ma nya yi de Stanbic Bank ne be ameyingbo yo kenye du to wolo yo ke zu amakuo we guy be ajoko to number moji